tuko na university here North Western Kenya. Kero kwa ruri Busia, yuko Busia, oete Kisumu, gose Eldoret, oete Kitale, waende Kapenguria, koru Kapenguria, yere West Pokot, moje Turkana. So kero ikira Turkana ngoeto alikitanu na Kainuku, ngoeto lero Kichariga sama uta atogete, mune goja rodu. So ekaro mwanafunzi yako cha Ororo tabasa kutwara na wasiwasi ndi wansinga na so bole ndi boro bonge no bole ndi boro na anda yo monyene na daktari na bagushina andi no otole daktari nyole kalema daktari unalege mana ekara muire ko trimboka au trimboka ne kali ayikuru lodwa buya paka oja mwa Kakamega igono rojenga era bwe kama no mongina so security wa challenge yes na anda banafunzi ba kutwara negative linga saa zingine maybe inga Turkana era sabe astai arabe Kenya hii ogoika na logo otwale culture shock kumengera Turkana iliko nyenja ete asante so abanafunzi bali bakora nga Turkana yes karibu sana Turkana especially bali waje kwa apply COOPS ndo bagane for example aba eta matemo bali list baje bachake kwa I think imbaga ndrete ku mutandao COOPS nego ile yes tiga bachwale Turkana University waje to basome is a university like another and bago graduate is a government university bago graduate bago no ndebwensi on foundation ni saine boniga around metinyevere yaeta president na jete university yes akalonje mangana housing togo chako twala around 1000 almost 1400 households. Wow, that's great. Ijine joko menda jiri togo hata saboniga so mwanafunzi na cha aineki amangana housing hostel sinjiro na bando isikote community around bali to bagega ine na warwase university bagajire chinyomba so banafunzi kero bajire especially kero baro newcomers libara bagendi first years na butoko boy first priority oswase hostel ikena mbaramanya environment ngaki lakini mostly kero bajire baikire mwako kaberabu okonyara bamanyire environment ngaki babwada na bere batato abande bayira chinyomba isiko baenda bamenya na ine onse nimbuye kere kuba bundisa ko kwebanga maisha yabo kwanzira abo matekero goje university talingo goja kusoma ibitavu yoka na nesta liyo komenya nabantu stali goja kwebanga is part of learning bona kero bajire komenya na isikabu we notoko by support to ensure nga security nero ne community aliba sabaka kuchinyomba ibintu bunebyo lakini okwebanga na uboka bakwebanga and yerengiye kerangu asomi bale na lege ndukyo mali na lengo tebanga sa singino mata banafunzi okonyora kero babera limited buna ba COOPS korugusiga nkonyora ole sa singine ba maitinga Turkana University ile ekina kegenda na je kolera isomo ndako bilifunga Turkana University igorabda maybe karanga na North Eastern Mandera omo ndako jako wakeranga bono ngakimwana orangiri Turkana University ngakubono Al-Shabaab ngake gendo bune kinkeyo